Wow! Evo ovo da vidim. Dobar ja ti legence moje, danas gledamo najstrašnije TikTok videa koje ste mi vi poslali. Tako da možete slati inače na Discord. Imate link u deskripciji, šaljite mi spooky videa. I da gledam vaše spooky videa. Tu inače sa mnom i moj kamerman i editor, napokon da vidite face njegov. Tako je. Ugly. Face reveal. Uglavnom, gledamo spooky priče. I legence, ko se nasmije, imamo challenge. Od lude babe, luda baba mi je dala ovaj štap. Ko se nasmije, ide... Po leđima. Hoćemo po leđima. Može po leđima. Tako da, idemo na prvi TikTok strašni video. I palite like, legence. Tako se Maja smije. Nasmije se. Do you wanna play with me? Čekaj, nasmije se. Stani. Dobro, polako, možemo polako. Ne možemo, kod cijene nema polako, kod cijene samo sad, luda baba me naučila ovo. Idemo dalje. Uju, moj sad pojaču glasno, baš. A vid Mace gore. Maca ništa ne reaguje. A filter stavila. Ne, ništa to. Ovo promoviše, inače sapun. Reklama, iskreno. Sapun, a. X veliki. Nema. Šta se ovo dešava? Ju, što je pućeš tucem, oko bija. Odmah. Ja isto, znači ne, automatski. Znači, A čekaj, nasmio se. to je bila malo reakcija na ovo. Nasmio se, dođi sad vamo. Čekaj. Dođi. Stani. Imam kad te sad. Nemoj po glavi opaliti. Hvala. Nisam ja jako ko ti. Palio ste ba... Dobro. Nisi jako, evo. Vidjet ćeš poslije. Evo ti ovako ti izgledaš ko ovaj majmun. Fucking look at me, oh my fuck. Evo legence, like, za koru. Kaže, ovo je strašno. Gle, nešto da je u kosu. A stvarno ovo? Stani, kako ovo moguće? Čekaj, moram ovo ponovo. Ovo? Kaže, nestala je kosa, nije kosa, ruke lake. Evo ovo već strašno. Nije mogla nikako pobjeći. A možda je, dok je ovo se desilo, on došao ovdje, ona pobjegla vamo s lijeve strane. Misli ti nad prebar. I sad poslije 5 sekundi odšla folijevo. Šta je ba ovo? Dođi. Ovo je ružno. Folija se. To je do tebe. Ma boli me briga, fulio do tebe. Ti ta tvoja stolica. Ovako ti hodaš. Jesmo došli gledat ovo ili mene prozivat? Šuti. Gledaj Spooky kako je. Kako i ti ovako. Je sužna beba, šta je ovo? Pa mogu ja koncem zavezat pa pomjer. Pa stvarno ovo bešo fake. Kad nju fira gleda. Je mogu ja ispred tebe? Možeš, ajde Čiko, izvolite. Jo, Čik je, gledaj, ode Čiko. Jo, ja se ne bi spustio iskreno. Ja bi se Vidim spustio. raka, balan. Videći. Wow! Stan, sad će koji onome! What? Sad će koji unutra, Spooky creepy. Moramo vrat ovo, malo. Gle ovo, znaš šta bi ja uradio? Evo ovako. Za sada na ovo mjesto. Ma vidite. Nadam se vidite. Idem, zamišljajte, ulazim sad u ovo. Da ga vidim. Ljudi. Hasa! Aj. Nemoj babinim štapom, nisam se nasmio. Samo sam uradio potez, ultranamčići. Ovo bio bi ultranamčići, dropkick! Aha. Kad me vidio, kad ja idem. Ovako, zamislite da me vidi. Eto vidite, legence, ne znate. Nemojte puštat budale ispred vas, idite vi prvi, bolje. Zamislite da je on iza odmah krenuo za njom. Još gore. Mogla bi ona pobjeći. Kako, ako je onaj teži. Ide. Ali prije krenula. Ide, kako bi ja stil zadao. Pušta se da moga. Jesu, malo leđa, da. Digo, samo se na malo guza i na leđa i to je to. Ali vidi kako je creepy. Ali ne, stvarno palo bi ga.
A stvarno ga Zach, I nogom just got this opalio. really cute umbrella from the dollar Vidi store and I li? wanted to show you because Ja sam I kišobran. fucking think it's the Vidite cutest kako je thing sada ever. kišobran. Maja je drugačica još tamo što sad zapazi. Ja nije, možda ga... Možda ga umro, ode. Ode. Šta mu je? I šta mu je... Probudio se. Ču hladno. Ču hladno mu. Brat se digao. Preselio i... Evo me, I'm back. Pratio se. A čekaj, stani, meni sad nije jasno. Znam ste mi legenca. Da vam se ovo desi. Gledaj kako skočio, bolam. Kako ona skočila, znaš se mi ove doktorce. To ti je doktorca otkaz dala od... Doktorca sam ušla u ovu... Umjesto njega. Umjesto njega. Je li ovo moguće? Ali čuo sam par priča, stvarno legenca, da se desilo. Krenu da ga kopaju odjednom. Oživio. Ja ću, možda da postavim. Nemojte me... Uvjerite se, sam mrtav. Uvjerite se. Pa nek me puste mjesec dana da spava. Da odmoriš malo, a? Uščuo se tamo, pozelenio. Fuj. Onda znam da sam mrtav. Znam se, zakopaju te živog ti ono... Ja zakopam živ. Sve ovo. Au, odmah u startu ne valja. Ovo je neki prank, njega Šta, sigurno. znaš kad bi ušao nikad? Juuu, znam da se ovo tebi desi. Run. Stani, evo samo ovo, da mi se desi ova situacija. Stani. Lajne ježe sam se, majke mi. Ušao bi se ugaće prvo, a drugo, kurijet se Bogom, evo ovaj, znači, stojim ova metar od njega, on lupa po vratima i pritiče ono dugme i zna da se vrata neće otvoriti. Znači, moja reakcija bila ovako, prisimo bi ono dugme i onda bi se okrenuo. Kad bi pukao štocem, Odmah. bilo bi ko Robloxu, račetala se. A stvarno nigdje veze, šta je ovo? Dođi. Ja mi što, maca kaki. Maca, jel. Glupo ga ovo. Ovo pa baš. Vidi se fake. Evo je nešto sad za... Znaš ti šta je mimik? Znaš šta je mimik? Ono, ko neki, Transformers, nešto tako. Znači Transformers. Znači, mimik. Fokat sam pročitao sad. Šta te naučim? Transformers nije sigurno to sam budala može pomisliti, jest. Kakve veze ima mimik sa Transformers? Dobro, Transformers, znaš ne autićem, ali... Znam, Transformers se odrastu, samo uzdi ti se nisi ni rodio. Samo mi objasni, šta ima veze Transformers s mimikom? Nek si ti odrasto, hajde. Hajde, kakve veze ima Transformers s mimikom? Mimik je biće ili entitet koji oponaša nešto poznato da bi prevarilo ljude, znači glas prijatelja, a nije isto Skinwalker, bolan. Pa slično. Tebi sve isto, Transformers i mimik isto, njemu ovom sve slično, ovaj sve isto. Uglavnom može biti član porodice, glas prijatelja, osoba koju poznaješ, a u stvari nije ta osoba. Znači on se pretvori, dođem ja, ti sad, evo, ja sad sjedim ovdje, a nisam ja. Znači to je mimika. Znači on tebe hoće da zavara i onda dođe, HACA! I ti dead! A kako kad ja vidim da to nije osoba? Kako nije skonto? Kako je glup. Ču ja glup. Evo vidi, mimik je strašno biće koje tebe hoće da prevari. Tako što se uzme moj izgled, moj glas. I on je znači kao mimika mene. A u stvari nisam ja. Ja sam negdje tamo očeo na Bjelašcu, očeo na more, posunčam se, a ti kontaš ovdje sa mnom, snimaš video. Ja mimika. Ja dođem, ti kontaš ono ACR-a, ja ASA! I ti dead. Svidio. Čekaj, jesli mimika sad, fuck. Možda. Nemoj. Uglavnom sad znamo šta je mimika. Naučili smo. Eto legenca, znate, palite like za mimiku. Pišite šta je vama strašnije. Skinwalker ili Skinwalker ili mimika. Idemo. Vidiš, ona sad... Vidiš, ona traži nešto.
No, we're not Okay, supposed to go that Čuj, way. ona njima govori. Ovo No, je we don't komšinica wanna meet bolana. Ovo Haša, No, not. Haša kaže, haj sa nama. I don't know. Oh my god, ova strašnija nego ona baba. Baš sad sam htio reći. Ova strašnija nego ova baba. Brati. I don't know, it sounds like she's gargling water. Ova strašnija, ja ne bi za Something ovom over the hodu. tree. Prije bi za onom babom hodu. Oh my A goodness. znam da vas prati ovako I neka thought that was luda žena. Šta bi ti? I thought that was somebody else. Šta bi rekao, ženo, no šta bi? Halo, koga ti pratiš? Gospođu, kako vam mogu pomoć? Treba vam pomoć. Ona kaže, sine, treba mi 2 marke, daj mi 2 marke, baš! A dao bi joj 5. Dao bi joj šta god, samo da me ne prati. Ali, znaš, jako ostavio bi na bod. Evo tebi tu, pa... Hala, ali Odo ja. vidimo se! Znači, tako bi se riješio ove... Ali ovako, on sad... YouTubers got a question. Vidi ovo, YouTubere ganja. Pa možda s fakat mimike, a? A daj, ona dosadna ti Šta je će. ovo na glavi, šta je ovo? Pa nemam pojma, ima neka Yeah, kupus she's na asking. glavi. People for what? Oh, why am I? I ona zna i preskočiti. Help me! Oh my goodness. Ali vidiš. A ima masku Can't get neku, over that. ovo je nešto glupo. Ofervan. Ovo je neka njih prenka vamo. Ustrala se. No! Ustrala se. She said, here I come. A vidi ovo strašnja. Znači ja prišao za ovom što je pratina. Ne, Oh sam my rekao God, ustrala I se. don't. My pants are wet. Taknula se, evo i ovaj Is it susro. playing in the water again? Or did you pee your pants? Ali ništa se ne dešava, ne kontam hoće li ovaj dugo. Man, she switched her voice. Kad vidiš, promijenila je glas, kaže. Ja. Pa ja, to je mimika. Mijenja glas. Ko što ja sad dođem Oh, tebi, oh na my primjer. Da li želiš da ti pokažem svoje pravo tijelo? She loves doing that. Ali hajde, hoće li se desne, čak se ništa... Oh my god, razočarao sam se, gledam Kako onu budalu glup, pola ide, sata, ne mogu znači da ne mogu da vjerujem. Hej, pola sata gledam, ništa se nije dešlo. Okej, Turca gleda u lutku neku. Wow, trpnula, ovo je već strašno. Čekaj, sad meni jasno, ova Turca gleda u nju, ova okreće glavu i A ona gore od... ona blehnula u nju. Ovako, kad je otvorila oči, da sam ja to vidio, ko? Sprint. Ko, Gotovo, bilo bi- nema. Nemoj spoliti. I da sam još u formi. Jes. Znam, ovo sam sad, ono, znaš kako se zove, uradio Reda radi. onako. Ma. A znam da mi ona pogleda kako bi uradio trosalto. Evo, ona skontala poslije 10 sekundi. Ma ja. Znači, odgledala ona kako se okreće po sata i počela vrištat. Mami. This is Evo ga, Skinwalker. Evo ovo da vidim. Skinwalkers are warlocks. Znači, Skinwalker. Walkers vidiš. are warlocks with the ability to shapeshift and become A animals vidiš, i or oni mogu people. kažu isto. A vidiš da je to... To slično ko mimika. Eto, pa vidiš da sam bio pravo. Ali ovi više nekako opsjedaju ove neke živuljke, ne ljude. Dobro, mogu oni biti sve. To ne znam, da They vi can kako not only gledaju, take bola your vidio appearance, but dvojica also dvoglavi clone na. your voice perfectly. The biggest skinwalker sightings have vidiš. been in Ohio and Arizona, Evo, but još ovaj they da are all over the gargam. world. The preferred form of skinwalkers is Je that dobar of your pet. cuho. Ovaj uzu. Čekaj. Pa ne. Dođi, va. Ja zaboravio na to, nemoj molim te jako. Dođi. Pa ne po plećci! Šta ću stradat, sam se ne smija Ma ovako. šta ćeš? A To your kako je home dobar and try to čuko, act mora like sam your se pet to nasmijat. gain your trust. Znam sam men da They Z take dođe your ovako i life. pretvori Watch se. how in this video the boy realizes that his dog is a Gledaj ovo. skinwalker. Let me see. I'll know if she's my dog. Šta je ovaj? Merlin, Ovo obični sit. pekinezer. Turn around. Turn around. Pametan To je suko. izdresiran, Lay baš. down. Moj zed bi sad... You're not my dog. My dog don't know how to do no fucking trick. The fuck? Call 911. Call 911, a on Ej, sam... šta će? Somebody! Ima on priča sad. Ja ne kontam sad Nije on. mi jasno, ali On sam ono- kaže, znam da sam sad sam ovdje, kaže mi zovite 911, please.
Moj Zed ne zna ove tri glupost, a on ga naučio prije toga, full sjedca, sad Zeda da pustim. Znam Zed se pretvori u... Gle ovo, ovaj lav napada njih. Jo, kako bi se ja usro ovdje. Stavili mu masku. Jadan Cukica. Stavili... O dijete. U WC-u, dobro došlo do kaki. Wo! Ovo je već, kako ovo, okej. Kako Čakija. dođi sad, kako ovaj bit ću je Čakija, tako ću ja tebe. A stani ti se naspio, znači, malo prije. Pa dobro, hajde, možeš ti. Hajde. Eto, nisam ja. Dobro, nisam. Ja, pošteno. Nisam. To ti je po plečici, kako ti mene malo prije. Pa moja plečka, moja leđa kod tvoja Pusti plečka moje ovo. jedna. Pa dobro. Te koliki si. Gledaj ovo, ganja ovog čaka. Ali ovaj sam... Ovaj je stružem, ovaj je skajšen, ba, normalno. Ja bi ga nogom... Odmah, sa stepenica. Ali vidi ovaj, stani, koliko se misli ganjati, ovaj vrti više. A vidi koliki je ovaj, što ga ne udari Ne znam, nogom, razumijem. a kad ga napio nogom, kad ga pukao nogom, znači, ovako kad je zatego, kad je opalio, razlijepio bi se. Ko je Ronaldo penal? Pum! Hajde ti klinica je topali, pošto se nasmio prije mene. Pa jes kad sam digao nogu, ono vidio sam. Nismo se ovako dogovorili. Pa nismo se ni dogovorili, pa ti mene opališ, ako. Ali sam tu počeo kako se smiješ. Ali opasan. Ju, šta je ovo? To je Skinwalker, vidi ga. A stani, a vidiš, svi osjete, ali ja mislim da ih ljudi ne vide. Zato Zed laje non stop. Hvala je. Ali Zed laje na mačke. This video shows a girl with a doll in the Kaj vidi ovo, background. kaj... Her doll suddenly stood up on its own. Her reaction A bjež, volan, šta completely si ti glav? justified. Pametna djevojka. Puće od Granny Boy. Ovo je dobro udarac. Sad znam kako je dobro babi bilo udarat mene u igrici. Nije real life, ovo sad. Hvala ti babice. Hvala ti, sad se nikad više neću smijati. Ma ova pametna. Ovako i treba. Pa 100%. Kaže, nešto ovaj stavio kaj balone. Dao je 2 balona. Vidi tu stvarno sam balon za njim. Ma to on zavezao za pravidno sebi nešto. Ali dobro, nije ušao je negdje. Ne, on kao priča sa njima. On kao da njih vidi njemu. On je možda pukao, ma pukao on. Ma 100%, ba, Pukao. svi smo neće. Nije dobro. Pukao. Jo, jes ružna, fuj! Sad mi da mi ovako otvori vrata uđe. Sve je ovo, zvonce? Once. Ovo je služna. Jo, vidio Helanki, šta je ovo? Ali ovo je bio polusmijeh, nije bio pravi A smijeh. nema veze je polusmijeh. Pa Kad ću ja tebe polu A udar. stani, grilonk je sada. Tu kap. Altara stavila. Fine ovako. Ajde. O, kako ću vratiti? Sljedeći put ćeš dobiti šaku. Što će biti, nema šaku, samo... Pade. A šta je ovo stvarno? Pade lopta neka. Nije, krst. Juuu, kako je gadna! Daj da ti zube uradi. Uuuu! Uuuu! Ovo nisam očekivao da će potrčat nako brzo. Grilonkama onim. Neću, evo vidiš, ovako zadmo van, pustim ga ja. A, vidi ono! U pozadnji, tek sad vidim. Aha, Luda baba. Šta je ono? možda je brod došao. Sladoleda došao. Tam su ovo A glava dobro, može nešto. biti neko, možda je vlasnik psa pustio da on da hoda.
Što znaš? Pustio ga kaj malo da mora kakti cuko i da vidiš. Gledaj koliko je ovo. A stani, da je nešto cuko bi ga osjetio, kontaš. Pa je. Wow, vidiš, ja pas osjeti nešto. Ovo vuče za nogu. Jode je nešto tamo. Ali Treba ovo. koliko je meme ima. Ovo je sudno, šta je Vidi ovo? nosa. Je li muško ili žensko? Ma Šta ne je znam ovo? šta ima, znam vidi ja. Ovo evo, da sad komentarčijem, sad je li muško, žensko, ima velike meme. Na obudu kosu, ima nekakvu mušku facu i vidi ovoga kako ga gleda u pozadnji. Two nurses are sitting at the station, focused on their work. Oni rade. Maja, I onda A odjedno. figure rushes past Ok, ali them nisu ga at ni vidjeli, bullet znači. speed. Uđe će ga vidio, gledaj No kako je footsteps, prešao. no Flash, reaction. Flash Even Gordon. after reviewing Gledaj, footage, ko da je na... no one could Ali nešto je explain veliko. what it was. Nije, ima 4 noge, evo Vidi ga. ovo. Kako je... I ovo Ma drugi pao. doktor zapeo prije Pao. tamo i da ga, vjerojatno ima padavcu i da često pada Ma i ja. više ga nisu ni registrovali. Željezo mu slabo. Možem trebano. Vidio ga dira plaf. Adeli. Ovo je hoće da manta. Tajni prolaz. Ali nešto mu lupi. Op! Wow, kako? Šta? Čekaj, Kako ovo, kako ovo? stani, vrati. Propala. Sumeta, Gdje će ovi? umota se, vidi ovo, ona se umotala. Čekaj. Ona se umotala ko sarma. Kako ovaj nije skonto bio pored nje? On se zato čita. Ma ja, Dijagnoza ima neka. Ja Sad kažem. treba da... Ali vidi ovo... Šta? Kako si ti budala? Ovo je prejako bilo, samo sam čekao trenutak da te prepadnem, jer se zagledao. Opalite like za koru, jer se... A ja ću kažem, cura, ja se bojim inače spuki priča. Ja se bojim Nije inače. mi dobro. Nis normalan, fakat nis normalan. Ma ja sam normalan. Vidio ga, tek skonto. To je najstrašnije. Gledaj se baheti, nestade. Dobro, ovaj se smije. Pa ću se ja naspio da vidim sa bahetom onako kako leži. Znam da ovo vidiš pored. Ali da nije ovako. Znaš ako je njemu recimo vidiš. Ovako mu je žena možda bez šminke. Umrla čovječ, vidim. Čuo kaj mak. Mak. Kaj maka zove. Mak, kaj probuci. Čije Mak? Ja da vidim ovu karakonđulu, znači ubio bi maka i nju kad poču udarat nogama. Kakav Lim Chao Yu, kako bi ja poču udarat u Mortal Kombat. Pišite komentarima kako se zove onaj, kako ovako. Ili se zaleti nogama. Eto ga legenice, ako želite još ovakvi video, palite like, da gledam ovako spuki TikTok videa i spuki strašne priče, tako da pišite u komentare, pošaljite ih na Discord kao što sam rekao, pošaljite ih kao što sam rekao u deskripciji, dole imate link i mi se vidimo in the next season of the Power